Mamukeri magongo na mandwairo Gayuri mbere infatuation. Yes. Falling in love with the idea of being in love. Yeah, of course, yes. Sadare chora nyita mwire tu ene okaheberia kanitha inde kinyaziri kama makagaga. Etago ewe. Mapenzi ni gharama. Yes. Kijana. Takwera mundu ati uri kugia kanona guku thiini. Aza. Ona ni andu ingi muno mamuonaga na magakano. Na mahitia matumia macio ta kwenda andu eri. Aza. Tiaige. Ona ti ati gutire. Ona gutire uhotaga. Ngai amombite me special. No arumeri. Arume no mohota kuhurunjira njangiri bote. Uguo ndaigua bakiuga. Kalini takasube. Kalada cia sube. Ukikora muiki ageria gwetha wendo wa mundu meno ire magnifying glass. Yes. Acuthi uguo nigetha one kenyo gake. No kare oho kathendo gake ke hau. Yes. Maundu ma ndimenya niki gicoka ninge macoka ruringe makarehe thina. In fact ndwekaga muno ni amugeithia. Na akimwire riu bypass andu ni maroneka makihita hituka ku. Koguo wekundu andu maratungana. Kira mareka no kuiga social distance. Aingo kigwite mutahia kiongere mathaa magituka mokongererwo. Thirikari no nona andu ni mahinyirirekire na ni meguthuka mitwe. Ino tumenya andu matira mbia muhuko. Na pesa muhuko. Mundu tatu nini ela tu alenda guthi arale kongo. Ona tikurara wi kongo wetha kundu gutwara panganga. Ndui ni twaragia muno kata ndiuga no ramenya uguo. Men really talk. Yes. By the way arumeni maragia muno. Na ringi yundu icio hingagirwo na guku thini tonde toiri urenda kwaria ri. Wa mbere ndungikatia. Ndungiciaria gwaku. Ngi ndukuona. Ringi kugeta gatini ni urenda uratho ni kidogo. Ndiare rithea ndungurira thoni gwaku. Nenda wikia kago kawaga ndu kuhuhia kiundu kiho kuhuhia nitiguo na ndungikihota gwika maundu macio gwaku. Exactly. Ringi na ringi riu ukonaga andu acio ni marahinyiririka muno na ngwiciria no makiguite tondu thaa ici 10 ni 10 kana 11 tha ici cia kuhinga kiria joint icio o irahinga go 11 tugwaituka ikigwo 1.5 arume matirakorwo marikitie kwaria ona ndu mundaika gona aka kilo go kaigua matirakorwo marikitie kwaria kwina ndeto nyingi muno iratigwo kwina maundu maingi muno mundu arenda kuuga na maundu macio uracoka kuigwa muthuri twara guthi panganga mucie. Exactly. Riu icio ciratuma thirikari no ni irarona no iragithie kirorete no ningi maundu no maria ni ndaigwa azire uguo gutiri undu no mocenjetie uhoro wa gwikira barakoa nducenjetie uhoro wa gwithamba moko nducenjetie social distance nducenjetie gatagati ka maundu mangi maingi maria turerwo ni thirikari tutigire ni twagika ona guikara ku kwa muci is very very important ana gugikare wega tondu ndaiguite ona haha ni ndaigwa ginya kwina kimenyithia gia kiria kia I think kirugamirwo ni KTDA na marari horo wa kindu gitagwo ri violence ile koragwo gender based violence meci to ni abatirite muno ni igihite muno and it is the truth by the way kata ugithiurukaga ona micie mingi kuria Juja ri ukigwa ndu no marumanite matu okuguo mucetho na gukunyana ni mahingicanire ni marahingicana tondu wa mbere kwina maundu maingi matarathi ure marathia. It is the new normal na new normal eno nigetha uhote kuya adjust na mwiri waku tweke ati ni wa adjust to it takes time. Ti automatic na kwina andu no mena expectation matarenda kumenya ati ni gucenjetie maraikaro ta gutekete atia gutacenjetie maundu ma makarehe thina tondu uko ni ta biashara ni ukonora gwaikarire mawire namo ni ukuona oko nduri muvute 50% ni thiu kungiona ni 80 ndi ukuona riu hagakorwo na tikuga ati ona 80 kana 50 ori kana kibau kiwati kana 50 ori ati kiroka on time asa ni ona nginyo kaigwa nginya mundu ria wewe mwandiko ni urakiwa ni ura understand exactly tondu uria guikarire no na hogacoka riu ukona atiriri na kugwi kundu kungimecie na kukwina andu matarahota kuelewa what is happening nditiguo wakoragwo komura ina pay TV nginirare makurihika ukore ne biro here and there itirarihika ciana cia kurege ni irare aga sausage itirare ari nditiguo maundu ma makambiriria riu kurehe to stress kidogo na riu emucieri no guo urikirete the guards off we mucie okone thimu yaku ni ukumitiga hau na we tondu ukiri oku mucie ukariganirwo ukamitiga hau
Saitani nake agoka akera mutumia waku riu ni hindi sika mekie ngono sa Anyita eka meikia ngono ndithigua akona kiundu hau kiundu atengu expectaga na maita maingi maundu maya tondu we mumagari na mundu wa guthie wira na biacara na kuria kungi rutindaga muciiri no na riu maundu maya ukoretwo ukirio ku we o uguo ndu kuona riu ugekora kiundu-ini mukambaniriria ndithigua wakimwira reke ngwirema handu ha bara eno acha ni kwambia ukweli mundu ucio wona hau ri message iyo na kana mbica iyo wona twina ke miaka 8 na kabia ke nada kumagara gugu ni gugutumbete okoro hotete kwihitha mukadoka kawira kare orutale ga gwetekeretie nginya guthie wiki imwe kana guthie thiko igere thiko ithatu ure no where you work from home na nimucemanagia nake mathaa maraji where you work from home where are you going utire kundu ngithie riu no wacoka no anyitwo wakimurekereke ngwirema ndina ke 4 years ona ni ari na mwana wakwa bas ena mwana wakwa ndamukotwa twayanire na kana kamwe riu kuma acoka aragia mwana ungi akuria kawe mukigwa atia ukiongerera kana te he kana kangi na nduwe ithe ukambania hau ukaigwa kwira no ndiri gwika kiundu bas kuma hau ukorwo ni toro ukagia bibi ekambata otukore igwa agithie kwega gorogwa kenda guthie bato tukamudia thitima ona niwekira ugekira bed switch kaya mukala ka switch karuta kwa hari ngoro agapikacha ukamwirorera agiukira muthenya uria wanyitwo ni gatoro ri wanyitwo ni gatoro nake hindi wakorwo ni toro agokira agaikara riri akurorete we ugithie kwegarura uguo karirikana windi nja-ini ukamudia thitima ukamuona ikarite hau akurorete ukamuria niki agagutwira mata no ono ranyitirwo na ma message na ukuma rio tuire wikaga ndungiaria ugaire bororia rwetagwo rwa mathani sana rwa mathani sana rwiko rwiragwo ni ndirona Jerusalem njeru yoka ikuraya egemetio na mweta muhiki gwire kuma hau ukanyitwo ni depression ukambiriria kuhuraga ciana ku ugicirumaga goka gukwari wake hara thegere no toka hapa pero ukabogia gotindo kiuria ni saitani uri kucio wakwirite uthie na kuu na ne wari hinda wagitarega muno ria gutigana na muiki ucio gwire no we ugithie nginya ugetha emissaries nigetha mucokano gwire uri inaga rwimbo ruu ndiona Jerusalem indi na rugero inagwo Bwana ana tamaraki Bwana ana tamaraki gwire ureziria nyamwiro kuratwika iguru gwe niki tigiru kingi corona violence no emesi ureziria niki ti atira cangirwo ni mbia theri acha ni ure saitani athiete akiumburanagia maundu twamwirite ige thiri-ini akirega ndakwirira wega akaumburania ri ndakwehete uhoro riu ni we ucio riu ni kumburania na ndakwirire uhoro wothe ukoragwo wi thimu-ini saitani ti mucezo na ni akao haria hothe oithitwo nio anajua riu gakinyitwo wega riu mutumia ukauga wewe iturure okwenda kume ni ndio ratindekirwo wega kona-ini ukaiga ai nigetha ndugaturage wira ku handu haria ukaiturura na wereke ngwire magiau tukaiguaga ati nituramaka mundu arahitukitie atia ati arakwirire ku ukaigua mundu akwira atiriri keno tawati ajire no ya kirima ereko ya mayo oria ene ya mayo umoja tiri na rathie atia na ku na kwina nginya kabi na kwina nginya kabi arahitukite na rathia gaku ngethie mayo tari tha inya cio tukuri arathia gaku
ukoria ati ngari ira kura twika ira garagarire tha cigana kurare kindu kwatu ka thainya ndora he mundu ramumite thutha araikurukire na kuma hutini kindu thainya na nu oraruta ngari parking yo gatwarithia okure wakira wakora ugo mutumia agakwira mari otwekita ri bana ngenda kwiyura gatutingeigwa anything idia kuira tane no tukone tona tukimwire guku urikuba kitambo ogwo atutwira ithwe na ithwe turi aku mbere ya maitho maku ona ithwe niguo twagutwire no wakwire mbere ya maitho maitu athire no kiriganira ukaigua mundu akiana oro alikuwa mbere yangu hakuwa amekivia hapana alikuwa ameenda tu taratibu alikuwa kama kitu ya speed ya 80 mimi ile kitu ambayo imemrusha huko chini sijui mimi sielewi hebu wewe tuambie hapa unawezaje teremka huko chini ozongira aleko zoka aliwa gatagethaka aleko zoka ona zoka Ekoro erirwa ne kaugo karahura thini wa mutwe waku ate wakuire tene we ona ungikuithio hari ithu ni wakuire nduri kindu wakiro kahinya kare oretigeirie ri ukona no kagarurire ngari kaingirie na kukianda ndake mukekua koragwo gwetereire gikwira ria sonora mundu aza igakuoya Nageni gikwe hinda riu ria corona riu nginya tutihota mulana mulata witu twihota kumuthika tienge muthika riu thank you otai wakago tumia kahendi andu ona uroneka turari na corona ugathikwo tuku nani amenya wega agikora cigo icio nginya ukioya ngari woira savi na haraka urite itakura woraga muci ni ndu uria gwacacite aketigero ora ithu ngethiri tuthina riko tukimwe last respect ratonye agwire andu hau ndona ndoria ndirerwo hatina kirimate kinene ati kigituika ati ngari ngirora na ku ugagieterera karumbeta gakahu uri kundu kuriku ukamuona weterera karumbeta gakahu Rega ria kumeke atia mambate mariuke mariuke riu we wakwire uteririte waituika ati ni twagithie giti-ini gia cira we ukaigua caitani agita ritwa riaku na wewe wetereire raini ya guthie kwa Ngai Dominic Ndugere ero caitani yes lakini siku hizi wameti hagu kanedetekera ane dare gari ndathe cenjirie imeti kanedetekera ona tiguka acha ne sweet na be hinya muno ate uigue mundu agitana ate ne guka corona ni undu tene kuhoreru Siya bururi uyu kimakagia. Ni bururi uyu kimakagia kata. Na ko gwini jeni amuoyo. Asa jere boru hau. Lewe gina ha kuguka ndetekera. Masho ka yoko na gari jiroi. Gari chona jiro cicio. Yes. Icio iko cira tint. Makari manene. Ho. Gayora guteithia gicicio gikurukio. Yes. One. Ele okemaka we mudo ekwira ndoi mugaga iretu aya ahuja matihutagio ne andu oyo itheri probost tika di probost itheri probox probost kana no mutugati rira witago ngania oyo ni mwari ni mwari riu reno ari akinyete ri
Rere muri gaga mimi si wa hii. Kwa moko igoro. Yes. Ndiro athino mwathani. Nie de goko tu. But I don't belong here. Yes, it's not my home. This is not my home. Tondu riu aria tukinyanetie no horo. Na mutahine ugatiriri umuthi. Anake amerutire wira gutinangagirio mboga mambie gwitinangiria riu. Ye kanwa igwa kiuga hau. Horo wa gutinangia mboga ri. Mundu ti horo wa guka gutinangia mboga kana gutinangirio mboga. Tumuru tuko twito mwei. Ndiro atukora. Ndoto tinangagia. Acha matinangagirio. Agutinangirio. Anake acio. Ndoni magikoraga ni ukoraga ninge mutumia rero ngora gutinangiria mboga ne karegeire. Hau uguo. Yes. Narakendia ringi na iretu ake hau. Marendia mboga mena kibanda hau. Koguo mboga cia gikati ugatinangirio hau uguo. No koigwa tukiuga tu maundu hau. Na ruga ici mao ciaragia sengi. Yes. Na wona nyina ndakeigua kindu njira. Ni eri hau na moka marere anakeri. Mebia kwaria sengi hau. Makerecia kairetu kau kena nyina makendia nyeni. Marendia nyeni hau. Na nyanya. Yes. Ano kuigwa magicokaniria. Muthia ri. Uri gakora kiriro hau. Gakiurio ni ri hau. Gaga ni uri muraihu mweru. Na mlienda lini? Sababu tunakuaga na wewe hapa. Gwire. Overall. Bururi kwa twika atiriri. Atumia acio matinangagiria na kiacio nyeni ire. Matige. Matigacoka matinangiria. Exactly. Ni undu wa murimu uyu. Tondu ni ura contribute in a way. Yes. Na ngona no ikinyukia rega in the right direction. Wewe nderio mboga ri. We sanitize. Yes. Ucoke kuwe mboga cia kugege atia. Ugatinangiria mbere. Ugatinangiria muci. Tondu riu ri murimu naguo ni uthire muno. Na tweciragia ati gaka ni kaundu gukoro gathirite mweri wa 6. Riria turaiguire we State House turamenya munyamu ni uguthianga undu ri na itheru ni watonya ku thingira wa iregi. Ndio guikaranga na gweto Netoko menyera guikaranga na ni thingira iregi ri to ene bodo tonyaga ku atiriri ini urona thingira iregi nduika ndu ni amahinguraga gate we GSO kuhingura gate ni GSO acio ni mahinguraga gate. Yes. Kundu ungi gutitonyagwo ni Tom Doke Dikeni hari acio tio matitonya ku aza poroi ugitonya ku aza na imagine murimu ucio nduri na mutwe ni uingirite ku na gutira igiro na gutira umo aza mundu weko marari ako medere yoka mundu ni gwathimura ya mundu ka gukinya guku gwita gwire amene akwikire na guku njaro ico ko kaingiririo ko ili to beto ya